Security Force na irang LAKSINNABA Pak sana CHATTHARAKLIBA operation ki manung chana. Ngarang CHURACHANDPUR district ke CHALJANG area di ASSAM rifles na ro na THINGKHRABA LALHOULUP Chin Kuki Liberation Army CKLA ge active Cadre ani Opium Amasung YAMLABA Khutlai ge Konnana Phagatpa Ngamkhre. Press na phangba paw magi matung ina faraba Chin Kuki Liberation Army ge active Cadre ani adudi CHURACHANDPUR district ki Konnana Phagatpa Ngamkhre by TJ Kunchani to Yamadi CHURACHANDPUR district ki Manung chana tai CHALJANG de kilon mitang hawkip jay kun gamangane makoy ani non so group mo riba CKLA da hawkiba chay lising ani kunda yawban hari kunchaga taruk suba air na makoy ani singarang CHURACHANDPUR district ki CHALJANG area de ki fabani hari makoy de ki 5.56 mm insas rifle ani MQ assault rifle nama AK-47 rifle ama M16 rifle ama sniper rifle telescope ama AK-47 magazine ani 5.56 mm insas rifle ki magazine ama M16 magazine nama sniper magazine nama 7.62 mm ball ammunition 48 5.56 mm insas ball ammunition 57 5.62 mm sniper ball ammunition mari binocular ama radio set mari radio set charger ama madiopam kg ani makhai khonana lupa lakh mari lising marfuga taruka chamangasu pangbangam ke Panba yabadi May ahum dagi haurakhi bairang asigi mangoina na April kunga mathoida non su group to ladiba lo na THINGKHRABA LALHOULUP CKLA ge kodar contract taru Khutlai thadokuna chief minister da surrender torokhibane